Ko te reo o te taiohi, erere ana ki te whakataetai o ngā manu kōrero ki Waitaha. Kei kā mana, kei kā reo, kei kā hika arakataka o te motu, tēnā koutou. Ka mutu, kua rite tēnei urino kā te irakehu mo te kakari nui o te wā. Pai kā piropiro i tēnei wā, ka tahi anō kia ea ai, kā mahi, ka tahi anō kia mutu ai te tū, pārekareka katoa te tū, ko puta mai te uruhau i roto ia. E whakakanohi ana a Taiki Pou i te kura kaupapa Māori o te whānau tahi i roto i te wāhanga pei te hurunui. Me te mea hoki, kua kōwhiria e ia tōnā ke kaupapa kei he te ahi hei tā mahana mo taku tinana. He kaupapa tēnei, i take a mai taku hākui, nā tētahi o ngā waiata o enei kupu, ko tāku noa he whakahākai ki a tātou te iwi Māori, ki a tātou tipuna, wai hoki ka tuahuataka ko pāmai enei wā e te kāwanataka, o ara taumahi tūkino, o ara taumahi e whakamātau ai tō tātou a Māori. Ka tā epa e paka wai a te rā, ka whati te tai, koroi mata ka heke. He nui rawa te tau nei, kei te whakarite ia mō ngā whakataetai āmotu mō te kapahaka me te arahi i tāna kapa poirewa mō Aotearoa nei. Ahakoa tōna haere, he kaha no pou ki te whakaharatau i tōna ke kōrero. Harei te mea he tauhau katoa au ki enei ahuataka. I nā tata nei i te wikine kohori, i haratau i kā mea i taku kōrero, i whakaharatau kaha i taku kōrero takatū. Wai hoki i te raki i mua iho i tēnei o ka whakataetai tū ai tō mātou haratau kapahaka. Nā reira awaka pēr au i ka maumake mai kone. Nā runga i tōna hiahia ki te pāho i ona whakaro, he toa tahitanga mōna ki te wāhanga tuakana o te whakataetai nei. He wāhaka ia kei te hia toa tēnei o ka taitama i te whakataetai nei, a he oti anō, ko te whaikamatua kia whakamohio, kia whakawahaina, kia whakapuakina, aku whakaro, aku kōrero, kia mohio rāia e te marea. Hei te pō nei, ka mōhio tātou, ko wai ka whai wāhi atu ki te whakataetai āmotu mō ngā manu kōrero. Haumi e, hui e, tāi ki e. Shakaila Andrews Alapaki, Tahu News.